Ja više sam zaista došao u fazu života kad želim sjediti s ljudima s kojima mi je lijepo, s kojima uživam pričat, koji mi daju tu jednu pozitivnu energiju. Jedan moj prijatelj, veliki moj suradnik, Pero Kuterovac, kondicijski trener, je neke ljude nazvao energetski vampiri. I to je uistinu tako. Ja sam umoran, ja to više ne želim. Za mojim stolom sjede moji dragi prijatelji, Deki je jedan od njih, kad god se možemo vidjeti, kad ja dođem u Beograd ili on u Šibenik ili u Zagreb, mi smo zajedno ili na večeri ili u restoranu, mi pričamo. I to su ljudi, takvi ljudi su meni dobrodošli u moj život. Ja ljude koji me iscrpljavaju, koji me šire nekako negativnom energijom, ja više uistinu nemam vremena. Ja sam puno u životu ružnoga doživio, svojih nekih osobnih tragedija za koje ne trebam pričati, koje su me onako dosta kao osobu promijenile upravo u tom smislu. Jednostavno kad mi se to desilo u životu, to je jedna moja velika osobna tragedija, sam shvatio da sve u životu drugo je toliko beznačajno. Kad se dobije ili izgubi utakmica, pa naravno da ti je teško, ja sam čovjek koji emotivno to ali sutra je novi dan. Kad doživiš jedan gubitak, kao što sam ga ja doživio, pričam o gubitku mog vlastitog djeteta, je nešto što se ne može nadoknaditi. I nakon tog sam počeo spoznavati nekakve vrijednosti života i ovo što vam pričam. Jednostavno više nemam vremena, ja nemam želje, energije slušati ljude koji me zamaraju, opterećuju. Samo svaki ima pravo na svoje mišljenje, na svoj život. Ja u nikoga ne diram. U istinu, stvarno mislim da nikome nisam napravio loše u životu. Možda i jesam, ali nikome namjerno. Svi ljudi koji me zamaraju samo dalje od mene. Meni trebaju moji prijatelji, meni treba osmih na licu. Posao koji radim strašno me troši. To volim, to je moj život. Vaterpolo je moje buđenje, moje ustajanje, ručak, doručak, večera, sitni sati, nekad je uvijek. To je moj život, ja to volim. Dok to volim ću tako raditi. Prijatelji koji me čine sretnim su uz mene, a ovo drugo široko polje.